Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, magsukur. Mabaya ko hilain na marin topic na to bihayaon patungod sin topic ini hasupaya karihilan na to kasawahan maniw tiyo in pagtawakon Nur Muhammad. Jari niya mga umat Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala piarahan kita syara' sin syara' sawasa, piarahan kita agama sin agama sawasa, serta piara ka to impanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpasaplag sin agama niya kahinapusan Nabi hamapuasin kanabihan kataan in agama sin kita kianganan agama bunnal agama sawasa sabab timindog dahin doon hakasabunnalan kataan. In agama sin kita in Quran simampay marikatu bitawatir hati niya mataud in nagparatong marikatu damikyan in kahadith-hadithan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataud in nagpasampay kato piaglugtuan sin mga ulama silik tipon in katan hadith sahih iban sin hadith dhaif iban sin hadith hinang-hinang so ang pagyanun sanad serta biabaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar hisiyo-siyo imaghinang-hinang kako kaputingan naghinang na siya sin lilingkuran niya haapinar ka jahannam maghinang na siya sin lilingkuran niya haapinar ka jahannam. So nahinang in agamasin kita bunnal kapangandulan sabab in katan sin halom niya mattan katan in nagtransfer ka to mariding mga sahabat wayroon amuin pagyanon dayon doon paggawa-gawahan dayon mga amuin hadith sahih in amuin hadith mawdu' hadith puting pialayo sin mga ulama ipagpatindog sin syariah sin kita naman jari aun dayon mga masaala piag-ijtihadan sin mga ulama hambuk naron ha in Nur Muhammad Nur Muhammad hati niya sahaya sin panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kita niyo di ta madinay di ta kapailuhan sarta biabay ta sin mufti na to kalasahan amo in simaplag ha video niya pius ta nakauna iban sin nasabot day sab sin mufti sin kita hatungod sin yan hawak to Isra wal Mi'raj pagkissa sin Isra wal Mi'raj ha ma'had sadiq amo na hadjab wala na record sabab sin kaya ubusan hati ko internet in nag-record kaniya nasabot niya yad so hambuk na ron ha ini nahinang masaala in tungod ini di ta madinay sin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur sahaya biabay ta sin Quran mahamulya sin in panghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaya so magawa i-explain si mufti na to bangon in pagyanong sahaya rin dito So ulin na hinang masaala.
Innahinang masaallah amo in papanaw panagnaan piapan jari amo na insahaya sin panghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan in theory. Sarta dahil tumiustak in katan piapan jari hasahayad to. Dahil dito gimua. So in pangasubo. Uno in hakikat sin bisara ini. Matan baha ini atau uno tuun. Amo iniin bisarahun tabihayaun. Magmaap in mga tiranan in page sin mufti tabi bukun makusugin internet niya sabil maray ka ko ini asal dahi upload da sin nagbi-video ka to bangsaw pa magkanaw-kanaw hindi ka to ini in masaalla mo yadto in panagnaan piapan jarilaw na una insahaya sin panghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salta dahin dito gimo in katan sin piapan jari hasahayad ang paunin baita sin syara sin hadith ka to hadith mattan in hadith mattan amo in dimatong marikato in panagnaan piapan jari khilaf in mga ulama hadua qalam Ibn sin Arash amo inin khilaf sin mga ulama sibu hadith sahih amo yan in baita sambil inabuk alim sin Egypt Syekh Ali Jum'ah waktu siya naasubo sa biyubutang niya kitab niya Al-Bayan lama yashghilul adhan yari ko diara in pangasubukan niya hatungod sin hadith Jabir amo in law na awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya Jabir unin hakikat sin hadith hal huwa sahih am la uno sahih hadith ini tabukun in jawab sin habuk alim hukmul hakam al muhaddithun bi annahu hadithun munkar hukum law na sin mga muhaddithun in hadith ini munkar hati niya hadith mangi wa dhahabu ila wad'ihi salta nagpapanaw sila ini mawdu' hati ni hadith hinang-hinang sambil law Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ya baita niya laysa lahu isnadun yu'tamad alayhi wairuun law nasanad niya amuin kapangamdusan wa huwa hadith mawdu' jazman serta in hadith ini gauhut siya sin hinang-hinang tuud. So amo iniin baita sin habuk alim. In habuk alim ini habuk tariqa alim siya serta mursyid sin tasawuf sin sufi. So makawalaw na di hikauno in makna sin hadith mahinang siya sahih wa makna al hadith yumkinu an yakuna sahihan idha kanat al awwaliyya fil anwar bang in kaaunan sin amu in panagnaan piapan jari sahaya bang amu in hakapanagnaan piapan jari sin sahaya fa inna dhalika la yub'id atau la yub'ad indamikyan niya turip kun siya malayo bang amuin panagnaan sin amuin kataan sin sahaya amo na impia panjari panagnaan sahaya sin Nabi Muhammad ini tunihi kauno sa bang amuin panagnaan mutlak pia panjari wa ala anna al-awwaliyya al-mutlaqa fa hiya thabitun lil qalami walil arsh ang palaw nin panagnaan pia panjari amuin mutlaqul awwaliyya panagnaan tuod pia panjari amunain qalam Ibn sin Arash khilaf sin mga ulama ala al khilaf al mashhur
So amo yating kahaupuan sin kabtangan sin hambuk alim. Bang amuin sahaya panagnaan sahaya pia panjari amo na in sahaya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyad to di ihkaun. Salta di da isa magsulang haaga malong na sin kita harweng fatawa niya but in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaya sakayno di tahidinay but in siya manusia but biyabay ta sin Allah Ta'ala in Nabi Muhammad manusia bang siya sahaya di hikauno di magsulang iban sin aqidah naman jari amuin biyayta takaina panagnaan amuin biyayta panagnaan pia panjari Nabi Muhammad sallallahu sahaya sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katan sin hadith salta dain ditulong nagimua in katan sin pia panjari amuin hadith na manunjuki mga yadto katan mawdu' yari ko diara in kitab Sirrul Asrar li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kitab Secret of the Secret rahasia sin rahasia hi Imam Abdul Qadir Jailani in kitab ini biya masanam biya basasin kita sumagawa bukun sa wala naon kitab mabasasin kita kaputan hambuk bihayan misan sa upama amuin magsulang na iban sin kahadith-hadithan magtuito na tanaputun bisan sa upamin hadith yaun mawdu' na bang bihag to in hinangon sin kita saula naun hadith manunjuki pa amuin kaya kaputan sin kita misan siya mawdu' kawaun na saula na bisara sinabuk alim direct na kita muut kaniya malarak tin agama sabab min agama subay tuud timidug hadith sahih unin biyayta dengan hadith kitab ini hapuas sin muqaddimah Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala ini hambuk awliya sumagawa in papanaw niya kitab ini tumampal kato atau matampal siya in papanaw niya muna on pagdalil niya dengan Quran salta kiyawa nin isuk pagubos pagdalil hadith in kamatauran hadith pagdalil mawdu pagubos nag-i'timad na hadyanangam dus hakashaf in kashaf pag iyanon amo na in dirihilan sin Allah Ta'ala ha mga awliya apabila kumusog sila mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hati na bukisan kanila in amuin wala nila kaya ingatan sumagawa in kasyap pag yanon di manjari di tamanjari amo in pangamdusan haagama di amo in long na kaya ingatan sin hambuk awliya hambuk wali sabab may biyaytaan siya sin Allah Ta'ala bukun bihatin agama labi na bang magsulang iban sin Quran iban sin hadith in kabtangan yadto di manjari paunahunin yan sumagawa bang siya bangkaw magkahagad kaniya amin tataburi na magsulang na kay mo yadto ada po ni hipagdawa ta hakatan hipasampay hakatan amo ini in bunnal pagubos hibugit te mga hadith mga bunnal hadith yaun hadith sahih puton tayo hadith mawdu amo yung tindi manjari unin aginiya falamma khalaqa Allah ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi kama qala Allah fi hadithil Quds amin yung panagnaan bisara Imam Abdul Qadir Al-Jailani hatatkala long nga panjarisin Allah Ta'ala inyawalihan sin panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnaan awalan min nuri jamalihi dain hasahaya
sin lingkat niya, lingkat sin Allah Ta'ala. Biya na law na sin nasabbut hadith al-Quds. Khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Biya panjariku hi Muhammad panagnaan dain nga saya sin dhatku. In wajh dun hayna mun in dhat. So kita unten hadith pag iyanon. Amo ini pagdalil sambil on nagkumin kita kuray didto nang lagi-lagi pa mufti. Piag dalil in mga hadith ini, di lang nakaingatan si mufti mga hadith ini. Subhanallah. Wa ilang napanghati si mufti. Di niya kaingatan ni mga hadith ini. Unin hadith. Laung sin yari kaya tahqiq si mga ulama in hadith hababa. Footnote niya. Laung na lam najidhu bihadha al-lafaz. Laung sin nagtahqiq. Amuin hadith laung na siyabut ini di wala namu kiyabakan halapal niya bihayan. Wala namu kiyabakan halapal niya bihay ini. Amuin awwalu ma khalaqallahu ruhi khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Wairuun hadith bihay ini. Habay ini lapal. Pagubos. Ang panabiyayta wa qad dhakara al-Kattani fi tanzih syariah. Siyabut law nahi Imam al-Kattani ha tanzih syariah. Unin kitab tanzih syariah ini. In kitab tanzih syariah min pagtipunan tipon sinabuk alim ini in hadith hinang-hinang dan itu kataan. Hati niya in hadith ini kiabutang hadith maudhu'. Hadith maudhu'. Hati niya in hadith ini hadith maudhu'. Di taman jari kepengamdusan. Pagubus. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, biya law nasin hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahu ruhi wa awwalu ma khalaqa Allahu nuri wa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama wa awwalu ma khalaqa Allahu al-aql. Artinya upat. Nasabut dun ini. Sabda lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan piapan jari sin Allah Ta'ala amunain ruhi nyawalihanku. Iban panagnaan piapan jari sin Allah Ta'ala amunain sahayaku. Iban panagnaan sin piapan jari sin Allah Ta'ala amunain qalam. Iban panagnaan piapan jari sin Allah Ta'ala amunain akal. Suunin hadith ini. In hadith ini hari ini sabyabay ta footnote. Akhraja Abu Dawud fi sunanihi Kitabus Sunnah fil Qadar an Ubad ibn Samit. In amin nasabut hadith ini kiyabaita hi Abu Dawud ha kitab niya sunnah. Sumagawa in kiyabaita niya amurain hang tingi sin kabtangan. Amin awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Qala lahu uktub. Panagnaan piapan jarisin Allah Ta'ala amunain qalam. In agi kanya sulat kau. Ampa in nasabut katanya tuwairuun. Amin upat. Amunain ruh, iban sin nur, iban sin akal. Wala nasabut. So unin papanaw Imam Abdul Qadir Jailani runhaini. Law niya wal muradu minhum syai'un wahid wa huwa al haqiqatul muhammadiyah. In upat yad tulaw nakatan hambu ukdah. In upat yad tukatan nasabut hati niya amin sahaya sin Nabi Muhammad. Iwan sin nyawalihan sin Nabi Muhammad. Iwan sin qalam, iwan sin akal. Amuna in haqiqatul muhammadiyah. Amu ini in papanaw hi Imam Abdul Qadir Jailani. Lakin sumya nuran likaunihi safiyan anidh dhalmaniyah al-jalaliyah. Sumagawalaw nangyanan siya sahaya sawab sin in siya safi malano. Dain hakatigid luman sin kabasaran sin Allah Ta'ala.
Malanu angkan siya kiyanganan nur. So ampana pihak dalil ni farman sin Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Di matung nalong namaun kaniyo dain ha Allah Ta'ala insahaya iban sin kitab. Ini biyabaita na si mufti sin kita bangun yung pagyanon nur. Amo nalong na yung risalan niya. So amo yung papanaw sinabuk alim. Pagubos. Ang panyabiyita, hari na kita takita kisinyad to nakauna. Farruhul Muhammadi khulasatul akwan. In ruhul Muhammadi amunain manglappasi hakatan alam ini. Amunain manglappasi kato. Wa awwalul kainati wa asluha. Iban panagnaan sin piapan jari kataan iban sin puunan niya. Fa khalaqa minhu al-arwah kullaha fi alamil lahut. Piapan jari inyawalihan kataan dahil ito alamul lahut. Sabat belum nama tahu in alam upat. In alam upat. Alamul lahut, alamul jabarut, alamul mulk, alamul malakut, wa alamul mulk. In kataan ini by stage. Doon hay ni hapapanaw. So impanagnaan piapan jari amin ruhul qudsi, amin ruh si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain dito alamul lahut, dain dito gimo ingkatan sin nyawalihan. Dito gimo ingkatan sin nyawalihan. Sunin agita kaina. Amun beta sin hadith sahih. In beta sin hadith sahih, in panagnaan piapan jari amunin qalam atau arash. Hatinya nagsulang. Sa unim putun ta. Amun hadith mawdu atau amun hadith sahih. Pagubos. Farruhul Muhammadi khulasatul akwan. Wa awwalul kainat wa asluha kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sialong nin puunan. Biya nalong nasin hadith din Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. In aku dain ha Allah. Iban in katan sin beriman dain kaku. So uno na isabin hukuman sin hadith ini. Laung sin ta'liq. Qala ba'd al-huffaz la ya'rif hadha al-lafaz marfu'an, lakin thabata fil kitab wa sunnah anna al-mu'min ba'duhu min ba'd. Hatini halapal biha ini wairun hadith. Suma gawaun hadith dugaing amunin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ba'duhum min ba'd. Anna al-mu'minina ba'duhum min ba'd. Bihadin hadith. Hatin ya in mu'min pakan nagtutukutiukuhi. Amo yan in maksud. So dain ditulong na piapan jari sin Rasul sallallahu sin Allah Ta'ala in katan nyawalihan. Gua dain ha nyawalihan si pangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surain dito ha alamul lahut yadto amunatil watanul asli. Amo in original sin puunan sin kita. Sin nyawalihan sin kita. Alamul lahut. Dito gimo ha nyawalihan laung na sin Nabi Muhammad nur ha haqiqatul Muhammadi. Pagubos. Falamma mada 'alayha 4,000 sana khalaqallahu al-'arsha min nuri 'aini Muhammad. 5 bayman kaapatan nga ibu tahun atau upat nga ibu tahun ang panapiapan jarisin Allahu Ta'ala in arash ha dain hasahaya sin panghu nato Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. So ini agisin hadith sahih biyan asin kaya baita takaina. In agisin hadith sahih, in panagnaan pia panjari amunin qalam atau arash. Dunhay ni in panagnaan pia panjari amuna in Nur Muhammad pag-ubos subay kapatan atau upat nga ibu tahun ang panapapanjari in arash. Nagsulang at tawaway. Nagsulang. Wa bawaqil kulliyati minhu. Iban na sinkataan. Dahil ito pia panjari. Faruddatil arwah ila darkil asfalil kainat. A'nil ajsad. Napag-ubos. Pag-ubos pia panjari, in mga kataan sinyawalihan lang na. Dahil ito haruhul Muhammadi atau hakikatul Muhammadi, ang panapiyababa in kataan sinyawalihan. Mari pa asfala safilin. Hati niya mari na pa ginlupaan, mari na pa jasad singkatan manusia. Amo yan in baita. Yani anzalahum awalan min alamil lahut. Pianaog niya panagnaan step by step yan simpagyan sin kita kain. Pianaog panagnaan ding alamul lahut. Pagubos alamul jabarut. Amo na impagtawag kan dito alamul lahut amo na nganya law na ruhul qudsiyah. Alamul malakut at alamul jabarut ruhur rawaniyah. Nyangan-nganan. Pagubos ang papianaog maripamin ruho al-malakut. Amrin alamul ghaib. Ang pana pianaog mari pa alamul mulk amo na in pajasad sin kita. Amo ini in baita hi Imam Abdul Qadir Jailani. Harita na matalos in kataan ini. In mahal ka di simampa imaksud sin kita. Unin puwin sin ang bukalim min awliya illahi ta'ala nagtaalif sin kitab niya ini. In puwin sin ang bukalim hasupaya in manusia kumusog mag-ibadat, kumusog mag-jikir, lumano in pangatayan. Pasalan maita. Yari biya baita niya kataan. In kahalan sinyawalihan sin kita. In agi niya pa, hakahupuan niya. Hapuas pianaug sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari, pajasad sin manusia in nyawalihan. Hapuas din ito alamul lahut. Biugsak man siya pasikahan, kaya lupahan niya rin alamul lahut. In kari asalin niya. Amo na in piyarahan siya kanabihan. Piyag patumtum sin mga katanid to. Piyag pukaw. Pagubos, inyawalihan lang na hati niya pagkarita maripadun niya kaya tamunan na inamoy na biya kalano sinyawalihan sin kita yadto sin lummi kaya tamunan di na makakita sin amuin, di na makatumtum, di na makakita sin kabasaran sin Allah Ta'ala maksud kapapanjarikan niya sin pagbalik niya madto. Ang panasiyabot ni Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala sin in manusia aun siya pito
anfus, nafs. Daidun hapitu nafs yaun. Dain hapanagnan sambil hika unum. Amu ini nakakatibung nakatatabun man tu pa isuk. In isuk amu yatim pagyan insanul kamil. An-nafsul kamil. So unin hinangunta. Ha supaya kita makabalik man tu pa original sin kita. Aginiya. Amoy napas pagyanon. Hindi mang may taho na ba nakakawa pagyanon napas pagwa or napas pa. Yanganan mga Jibril Mikail. Di ko kaingatan. Ang paimbay Imam Abdul Qadir Jailani bukum bihad to. Ayariya at-tariqu ila Allah. Kitab niya. Bangunin pagyanon nafas. Nafs. Bukun napas hangin. Bukun. Nafs. Nafsul lawamah. Nafsul ammaratun bisu. Nafsul lawamah, nafsul murdiyah. Yari biya ba itambok-hambok ipagyanon nafs. Bukun nafas hangin. Fasab'atul usul lil anfus as-sab'ah wa kullu ismin min as-sab'ah adad. Yari. Fal ismul awwal lin nafs al-ammara. Inhi karwaniya lin nafsil lawama, inhi katunya al mulhama, inhi kaupatnya al mutmainna, inhi kalimaniya ar radiyah, inhi kapitu ina kaunumnya al mardiyah, inhi kapitunya an nafsul kamila. Amnin beta nafs. So in panagna nafs ini amuna ini in nafs nakatatabun amin malubmi mangdarak pahinang mangi. Mangdarak pahinang mangi. Amu indi mu hikabalik pa karya salimulong na madtu pa alamul lahut. Amu in sumuk kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab singkatan sin amu in nakatatabon ini. Dahil nasabab yan subay maig. So unin hipag-ig kaniya. Suunin hipag-ig kaniya supaya kita sumampay madto pa nafsul kamil. Amu in maksud tialip hi Imam Abdul Qadir Jailani mun kitab niya ini pagpahati kato. Ha supaya kita lumano makakadto kita pamattan nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala. So in hinangon talong na in katan sin amu in pitu nafs ini aun kita subay jikiran, aun tumub kaniya ngan sin Allah Ta'ala hambuk-hambuk. Amunin usulan sin ngan sin Allah Ta'ala. Hambuk nafs, hambuk jijikiran hasupaya maig in amu in nakatatampan niya on. Laong niya injikilan mo panagnaan amu in hinangunta bang kita mabaya amu in makawaim maksud sin kitab bukon amu in magpost sa Facebook sa maghinang ang pembiyita dun ha ini. Apabila mo kaamalan in amin nasabot ini bukun kau mahibuk, bukun kau malata, baran-baran mura. So doon ini compare tayo mo magbibis sarasin para kala ini haamuin kabtangan ni Imam Abdul Qadir Jailani. Laong niya hasupaya makawain panagnaan amuin maukab atin niya kabukisan in nafsul lawam at nafsul allam lawama atau nafsul ammara supaya siya maig doon kay mo subay mo kajikiran in la ilaha illallah panagnaan pilan taon in taod niya 100,000 hanggatos nga ibo na kumpas niya
hanggatos nga ibo aun pawakto mahipagpo sa Facebook. Hasupaya mo maig in nafsul lawama yan, halawm sin baran mo, halawm sin pangatayan mo, halawm sin nyawalihan mo, suway mo kajikiran in hanggatos nga ibo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya. Buko ni sa bangkadlaw. Ikaw nin magganta. Bang man di maigin hinang. Wati na inut-inuton. Ang kaadlaw mga kahangibo, mga hangibo 5,000 mahinang mo. Marayaw na. Bang man di hikabinin hinang. Pasalan pianglangan sin Allah Ta'ala way hinang sinang katao. Magpatindog kita sin agama. Bukon magamin magtug hadjalom si magjikir hadjalom si masjid. Sumay mo kajikilan in hanggatos nga ibo. In pangasubo. In magbibis sa halom si mga Facebook ini, hatungod si mga napas, hatungod si mga nyawalihan, hatungod si Nur Muhammad. Nahinangdam ha ini. Amo yatin makainu-inu. Nahinangdam ha ini hanggatos nga ibo ini. Murah-murahan na hinang. Sa inbiyayta sinabuk alim ini, biyabayta niya, in makahinang ha ini bukun mahibuk. Di maunin jingki halom si pangatayan. Di maunin pasalan maita. Di mo bu halom sin pangatayan min la ilaha illallah. Nah kita unta. Pagubos. Apabila mo maubos imyad to. Dan ini bang maubos mo lang ninyad to, aun sain gumawa kay mo. Sahaya. Laong niya, pag ubos mo basahonin ini, in hati na mo na makahanggatos na. Miyabot na ko pahanggatos. Siyempre, ang nasugpat niya. Pag ubos, aun na magbaynat kay mo rin doon. Unin magbaynat, amo na in nuruha, palaw nunuriha, azrakun. In sahaya gumawa day doon kay mo, magbaynat, bilo. Wa muhallu amal halluha as-sadar. Salta in tampat ni halawm sin pangatayan. Wa alamuha ash-shahada. In alam niya mun alam ash-shahada mun in alam ta ini. Wa wariduha ash-syari'ah. Nyangan nganan bukan buo. So amo ini in pag-iyanon Nur Muhammad pag-iyanon hi Imam Abdul Qadir Jailani. Piyasa wakato. Hasupaya maig ilum ihalom sin pangatayan. Hasupaya kumusog ka magjikir pa Allah Ta'ala. Lumano in pangatayan mo. Bukon amuin maglatahan, magpost sa Facebook, magingat biyabay ta daydi aun ilmu syari'a, aun ilmu tariqa, aun ilmu ma'rifa, aun ilmu haqiqa. In katan ini suway mo mara. Bang muri mara. Bang muri kaingatan wayroon kaw. Unin pagyanon ilmu syariah. Amo na in syara'. Biadin ka magsambahayang, biadin ka magpuasa, biadin ka maghaji, biadin ka magail. In pangasuko, magbibisara sin maini. Maingat naman magmasbuk. Amo yung tinbiyita. Pagubos tariqa, in tariqa mo nin tariqa, biadin ka mag-ammal kaniya. Ang biadin ka mag-ammal kaniya. Ilmul batin. Yan. Ilmul zahir wa ilmul batin. Biyabas na to. Yung mga kitab ini. Bukun di ta kaingatan. Bukun. Sa bihayad to biya na sin akita. Misan kita maglatahan sin biya ini. Kita amo pa kamain umammal hay ini. Makanggatos nga ibo. Ha? Misan humati kita sin pagmasbuk pag-ail. Hindi ka to. Mataod pa hindi makaingat magmasbuk. Sumura-murahan. Patubtubon na to dun hay ini. Bangman si Mampa in message. Insyaallah magbalik kita niyo magbalik ha pangadjian na to. Amun kitab milal wa nihal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Thanks for watching. Like, comment, and share. Magsukur.